Mekana tekseni la siya eziyizo mama zenzayo. WhatsApp delela simdelela simdelela manje yabona soyakhanga. Sane ngamaroom. Askisi. Okay, kubalethule umuntu omula askisi. Senza ngibadla ukwa lelo nani? Leli room lami. Wangakhela lona. Lelo wangakhela lona la mangindawo. Wena uyaphuma yazani nani kanjani? Ngicela uthule my brother room A1 in 1.8 uthi room ngizoyi4. Nato thola 7200 nahana ngifela. 7200 bese nina nifuna ukuluzisa umama 7200 enhlangathi nakhe. Manifuna ukuba amadoda phumani ngesifunele mina. Yasophuma. Makabona respect abantwana bakrespectayo. Ngaleso sikhathi mabathandile ngazi nami kusuke kwenzakaleni. Ubaba wabuphi? Hayi ubaba bowasahlukana kudala so ngisingle parent nje ngikhulisa labantwana. My brother, ngicela nilalele mama uthi. Usibahuka pipe. And what's about Chonglo Hangata, not for sale for a person under the age of 18. Aki alcohol leyo. How now? If now search about Baba, I am not age. I am going age. I am going to age. But Hello, I'm so super excited to be here. Excited about the new episode we're going to have today. And that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, let's subscribe and share the videos. But go Instagram, go TikTok, Lady Blue 080 hashtag yes baby mutomolu. Nila telling more, but go Facebook, Lady Blue yes baby. But na the promotion of pocket poker, Erdulang yes. Kikopa let's go fast forward. Fella le shebelle. Otokona we tutis or hand and the trader. How about Obayona Joang? And we tutis the process start trading. Who is a Joang? Who is a laing? Who nobody all trading mall and tutis on anybody lightning mall. We tutis or how Nikiletona? Who is a laing? Interesting at a so that Tokono at the center di Chetanyana Seo, Sentanyana Eo, Hotaba Kabalaki. But who today you want to take Mama Mona? Motomulaska home will let us so mammy. Nkalanja kosia mutshela mavioso Street Channel ukuthi wena umambani ukuthi wasiphalele. Oh igama lami ngumama Winki. Nginabantwana abayi4. Mama. Hey mntanami angisasebenzi. Abantwana bami bayangihlupha. So ngiyabatshela ngithi kulabantwana ngicela ukuthi ngoba endlini unama room i2 ngaba njani ukuthi sirentise lama room amanye i2 hayi bayala bathi bona abafuni nokwazi so inkinga yami nje ileyo ngicela ukuthi nje ningixazulele leyo nkinga leyo ni problem so wena umuntu omdala usasebenza angisasebenzi so ufuna ukuthi abantwana bayenze ini ngifuna ukuthi abantwana babuyele endlini ngoba kunama room i2 abangahlala ku la angaphandle ama room bese siyawarentisa ukuthi kube ne income ngoba so omunye nomunye njengoba bayi4 bekane room lakhe so endlini namakamera engakhe namakamera i4 amakamera wakhe i4 amakamera wami endlini so ngaphandle ngifuna ukuthi sirentise bona babuye endlini so bona abafuni ukubuya abafuni angithi manje ngoba bona baletha ama girlfriend yabona isiphithiphithi nje nami ngazi kwenzakalana so kanama room lawo ufuna ukuyenzani ngawo ngifuna ukwarentisa la ngaphandle ukuthi kuba rent kanjalo wenza ngoba ngina income manje so labantwana labo bakho abafana kuphela abafana bayi3 nentombazane i1 abafana bayi3 nentombazane i1 okay akunankinga ke mamudala into soyenza nje ithi sambe sokhuluma nabo sibabonisa ukuthi maybe sibabonise ilife ngenye indlela sokhona ukubona ukuthi kwenza kanjani ngabonga mothomolo mami kiyo today akuna le bana bayi4 kiba bana le di room tse 4 montlung but kiba ha ba sa batla o movela kontlung ene yena ha sa sebetsa bathomo ene ga tseba batswadi ha le sa hlola le sebetsa ho ba bimanyana hobane kana kweng o hloka hore bana ba ho ba survive ba phele o re go bona e tswang go di rooming tsa ka montle le tleng ka mohare le tlo khona ho rentisa bana ba batla so ke di Lady Blue son ke batla go etsa keng ke batla lo bua le bona ba khona ho understand wa seba keng a se pheletso ha ba understand fela mama go etsa halang ya mothomo ya understand ene ukuze batho ba hulu mama yazi kuze ngifikela
eceleni bengilahlekile wena usidirector kanjani umuntu omdala hayi usho ukuthi mina ngikwazi ukudirector nginidirector wrong ngiyaxolisa akunankinga ngoba siphuma ngale kodwa nje uNkulunkulu ngiyabonga umuntu omdala ukuthi size safika lana sakuthola bese ngingasena hope angifuni ukuqamba hayi nami ngiyabonga ukuthi nizile hayi ngisenkingeni angifuni ukungasho ngalaba makabona respect abantwana bakurespectayo ngaleso sikhathi mabathandile angazi nami kusuke kwenzakaleni ubaba wabuphi hayi ubaba bo wasahlukana kudala so ngisingle parent nje ngikhulisa labantwana ngibakhulisa nje kanzima okay muntu kanzima yazi asinje sifike kunini sihamba ngiyaqola hayi akunankinga umuntu omdala batho ba boloke msebenzi wa ka o tsamaya hona ntse tla etsang ke re lang ka tsamaya ka fitla kwa le kae kwana Cape Town ntse ke tsamaya ke ta fitla ke re ke rata o thusa batho angithi umuntu omdala yazi nabo mele ba understand mama hlela abantwana impilo inzima yazi abazi ukuba umama ukuthi kunzima kanjani bona babona ama plate bahlala badlile bangakanani kanti hayi badala ingudu nje zabantwana badala ukuthi bangakhona ukuthi nabo bayosebenza angiyazi nje lento abangenza yona ngoba sengihamba neclinic high blood ikhuphukile konke nje kuyakuba stress ngihlale ngicabanga umuntu omdala yazi istress siyabhonga ngoba mawusoma unaso awusakhona nje Nkosi yami nokuthi ucope angisacope yasona nje istress siyakutshentsha especially nabantu abadala akufanelanga manje ukuthi uloku stressa nje isikhathi eside total asifuneki Nkosi yami angifuni ukuqamba mama asifuneki nje ngiphuza amapilisi nje into yami ya everyday ngoba bangilaleli ngiyazama ukukhuluma nabo ngithi bantwana bami asikhulekeni hayi abantwana hayi ngaleso sikhathi akukho sharp uzasibonisa ukuthi singena kuphi ngithi umuntu omdala yasambeni sizongena khona okay eish hayi konzima akunanje umuntu omdala ni akunanje okay makhona kulana ni kodwa mawunomuzi omuhle yazi ngiyabonga uakhile uNkulunkulu asangiphila amandla yani ngazi ukuthi ngabakhela nje kahle akhile yazi uakhila ngifuna ukuhamba manje bakuphi bona manje ngoba ngapha bahle ngaphi room bonke ngathi bahle bonke uyaphuma hayi angazi uhlanga music online uhlanga music my brother ngicela nilalele mama uthi mawulela siphethe uyazi ukuthi angisasebenza ngithi athi ngitshela ukuthi ningene endlini mama bheka sekeza phakathi kwandini mabana mama hayi mama hayi nayi ntombi asekeza phambi kwa mama endlini awujwayelanga lento oyenzayo Machita diba mama ibisa lona kuyandile wena ngusanele wena wendile mama okay akithi ngizomix andile sandile ngikhesa ngikibitse nje igama ngoba ahlontitha ngicela nehlisene umoya so mama kushuthi wena umuntu ngiyakuza ubhuku mama ulisomakhamera kuba uthula nyani umuntu akho yiwani ibhuthi lesbian so then the rest are much than nice abafana okay bengikuthi understand ukuthi the viewers kibana ba mama bathi babahulu kibana bona kiba bayi4 so ntho ke batlang go itse ba ke mama ke se re ka dula fatshe mo di mabetsa kadula let's next le banyana bethenga ha le ntudise batsholo bya ke rumya go dula stulong ha le tlo ngo batsa mona dinthong tsa lona antse le tshela hayi tulani
Thulani. My brother ko podi le fatshe lona. A ke tsebe sanele ma go ska mind le go bitsa ka lona ke lona man. An teacher mabitsa lona. Mamela ke ntho mona re bitsitseng mona. Umama wenu uyakhala nkosi yami. Njengoba umama wenu yakhala lana kanjalo. Uyasho ukuthi endlini kunama room ayi4. My brother. Uyasho ukuthi endlini kunama room ayi4. Amakamuri plus kitchen le dining room akitse bile namakamuri lalela. Uthi amakamuri ayi4 endlini. So into ayicelayo ukuthi nje nani yohlala endlini. Shuthi nina anifuni ngoba nifuna ukuthi maniyenza amantombazana izinto ezingekho right. Alisinganiki ikhiya nini? Kina 19 mama. Wena 17. 17. Makuthuba hook pipe. Ayangola Obvious ayangola. Ayangola. Ikopa limpeng flavor ke le bontsha something ithuba kubana ba 17. Nelila scope. Ngokula scope efelile kopero. Box ya teng e ntho ayingona. Arela, nda fire skip mafuli. Flavor ba yetsa hore e yetse. Gucci. Koposhe bo hona di flavor di box flavor. Ya, ba se chula mama. Usaje nana muthola maphenyo. Mama bona mama abantu mama etale mama mara so Una 17 years. Yes. Usuba hookah pipe. And what's about hangata not for sale for a person under the age of 18. Aki alcohol Hookah pipe. How long? Kibata usetha batho ba baholo. Ayangola age. But when I wanna go into shampoo when I'm 17 years. Wena na nje zinoyikiwa mfio. Wena ngakutanga. Ngifese bona moli. Wena wapi? Akikuli na uma Kula moli. Kona Yesu. Hookah pipe. Mama, pega, aí que tá se pitando, mama, é bom, mas que se cusa, ai, mama, eu chamo, esperei lá, cara, esperei, me eu adoro taratara, daí te dá, me siyabona siyathekatha ke staff indaba esize ngayo ukuthi umama uthi ufuna ukugrantisa emahomini imani kancane ufuna ukugrantisa and njengoba amabambi izinto ngisaba amaphenthi yabafi asawa amaphenthi nabona sekuvela abantu wazi bazothina abafethu suwala akanini mara wotethela abantu mara uwa mana nganga sithi sakucela chita sakucela okay kuthi bayeke labantwana umela emuva kwami mama yabona into zenza izinto ezingasifuni angeke ngisangene mina kwakho ngizohamba vele angeke ayikhule mama wo kuba batlweni kupa letsa so ke kupa no ha ke bua o se ka ba lenya oh ngathi si ikhwa ai ka dinane ke dikuthi ba ifunani kanti kunani underwear ngapho underwear uzohlala into zevantu bethu abone izinto izintawo ufaka amaphenthi abantu kanti ufaka amaphenthi kengubo
Mawushile mzwenzana. Makayikho musi. Mekanikho yona ovaseke lusetha Tito. Yamfasi bazoya sokuyeza beqithile sobula sobalana sikhulume nawo. Ngakuthi mawuleli zesitesenini akucala sokuthini. Okay, ngicela sikhulumeni ke. Lalelani ke into engishoyo. Ngicela nilalele ngiyanicela because of manuko siphikisana ke sanga ngikopa lethule ngamela hanse riphikisana na chekwetsa la mama ngoba lem understanding akasasebenzi and sekuyapusha kanzima nkosi yami mazovuma ukuthi sifaka amantombazana wena ufuna ukwenza uyabona that's why sinama room angithi hayi akati nani yini anikhona ukuphila ngaphandle akukwenza amabanga mama sothi wathini bantwana bami nayifulumi okay wait my bad ukhuluma mama ufuna ukukhuluma sister ngicela ukukhuluma thina solo sister isikhula umama wasiakhela lamakumu asitshela ukuthi amakumu wethu lawo angithi manje akasasebenzi akasebenza ubaba nithule ngikhuluma naye hayi nani mama ubhuti bekalokolo azizamela nayo phanda uphanda kanjani ngicela usho ngaliphona nyaphana nasestrateni my sister ngithola uphanda kanjani mama ngitshele ukuthi angithi ngitshela namanje lahlekile ifoni yami awusho ukuthi uzothenga awusho tu mehlisi ububuza ubaba usitshela ukuthi uphupa bethu bheka manje sifo angithi ngiyazi Angesela pha ukho khona kasifundisi. Ngizokudakela mina. Manje vele sohlala kuphi esitrateni? Usenzele ngosamaru. Nizofuma nesitrateni. Umama akayenzanga uyasithatha. Yokuthengisa ukuthi sokhula. Angithi idabona ngabafana bayisebenzela ngalo lo. Nanga Lesbian. Ufuna intombazane. Emaphezulu kuba lethuleni. Ha! Lesbian. Yes mama. Unini ngimkhuza. mama. And une boyfriend yamshaya. Boyfriend yakhe le lesbian. Le boyfriend yakhe lesbian iyamshaya. Awuyasibiza kubekuthupha. Yasilanda ngithi mama. Mekahleza kuthela. Wena ujola number 5. Ujola amantombazane. Khona lesikora sakhe si. Ujola namantombazane. Mama, Thulani ngiya understand lento. Shuthi lesbian. Kodwa uthandana nelinye lesbian. Elimshad le elibujida eliqoka limasculine. Nalo ibhuchi sort of angazi. So wena njengoba una 17 uhawold lokubhokozayo. Awukhothinyana nje. So uyakushaya. Makase ngimiyekile sekuzinto zakudala lezi. Amakala mama niluhloniphe ukuhlalise phansi usitshela ukuthi yenzakalani. Asebenza ngasitshela ngendaba yamama. Umama sekabuya asitshela ngendaba yezinamarumini. Sesijwayele thina amarum sesukwele endlini. Khona manje ngiphisa amaphilisi Uhlangana ezinye izinto uzothini la sesivele emakhamereni. Yabona mama. Mama bekancane hayi mama haya. Sikutshela zokufana umsebenzi khathele yini? Siyolala ekhumele li1 Khathele yini? Amarum futhi ngiyakusola wena ngathi uyakusola wena. Wena ngiyakusola kancane Wena iminsa. Wena ngiyakusola wena ngathi ubhekisa wena. Sibemiha. Nabangani ohamba nabo. Ngihlale ngikhuza njalo. Ayikho leyo mama. Hawu mama ka. Mama ka. Mesikele ngaphandle uyacomplain. Sister anosanele kumele liwathuthi Abangani bethu angeke bangene endlini bazozivakasha. Mina abantu nabangani mina. Awu kanjani? Awuvumi sesitrateni. Abantu bethu bona. Awusasa bangala Abantu bethu. Khona into ozayo manje uzothima. Ebusuku kumele sikokotele Okay. Yazi ngilana ngizokunceda but uyayithatha le case uyibeke ezandleni. Hayi yabona. Kuba nzima ukuthi ngenze mama naye. imali kancane boma ibhala nami kuba nzima ukuthi ngenze. So if mangize lana kwanina nifuna ukungilalela noma mama uyakhuluma nani it's like mina angizelanga next la. Ngicela uye kuGucci ngiyacela please. So it's like angizelanga into zethu and stuff. Lalelani ngicela si understanding ngelizwe liqhele. Lalelani ningabantu besilisa nonke. However ulibhuthi maka ngikuthatha as umuntu wesilisa. Angithi fine. Into enzoyisho lana kini nonke ukuthi sometimes nyeke nize niyazi ukuthi umama undlula kokubhalisa kankaka bangixola nginywe yahuka bypass elitakuwe kakelo lo.
ntho ke batlang o itsho mona ko Delele bye sifake ekhaya. uyabona ke Thula wena. Yabona mama Thula wena. wena ngathi ukhuluma kakhulu ungazokutshala ukuthi ngiyakudelela mama. akusiyo ukapipe ekuphemile ukuthi ngibheki ungakudalela ipipe, ugcwala intuthu engqondweni yakho that's why ungafuni ukulalela awufuni ukulalela umamakho intuthu yenza ubone singena intuthu Uhleli yenza nathi kwasichazela ukuthi abantwana Awuzokulalela Mekanathi ekseni la eziyizo mama zenzayo hayi. Kwanza samdelela simdelela zinhlonipha. Angeke kusane ngamaroom. Askisi. Okay, ke kopa le thule motho mo laskisi. Senzani ke batla go bua le lona ne? So re tlo gona go bona re solve jwang. Askisi motho mo ntse lungakhali mama ngikhulume nabo. Okay, into entho etsalang mona ke mamelang. Ke kopa le feng mama fela nako ya no wane. Tina si street journalist imnceda ukuthi athole umsebenzi. But for no ngicela nibe patient for yena. Into engizoyenza nina anicelwa niyatshelwa. Nizoba namaroom wenu libuyele endlini okwamanje. Ngeke. Wena futhi mina ngizophanda ngihlale ngestrandini. Ngizobanakela abantwana bekithi. Nizofunela umama wenu umsebenzi so that nizokhona nani ukuthola amaroom. Nalapho ngasinceda sisawa mama. Okwamanje imani nibuyele endlini. Nipheni nje i3 months ukuthi nisebenze lento ene ngimuphe umsebenzi. 3 months. Lapho sibaluleke Singabanje zo 3 months. Into eshoyo. ubona kubani Sophemela. Oh kuyabanda. Bapemela ngaphandle. Bapema bagcina bapema into abangazazi. Abanayiteli labo bangani bethu. Elo noputhisa nokuzivalela. Nami nokuzivalela maqoshi bayamara. Basazalana eJarata after 3 months. Kanjani ayikho le angeke. Makuma musijwayezile. Usijwayezile ukuthi sibe nento iroom eli-1 kuzoba yi-1.8 Mama leyo mali leyo izokhona ukuthi sustain nabafowethu angeke bahlale endlini. Ngicela ukunibuza Angeke usijwayezile lo. Lalelani ngicela ukunibuza something futhi nini. Ngabuza. Nina libontate bam. Mamelanga. La mo respect amwaloni. Elingikusethe. La mo respect amwaloni. Kopa le thule la mo respect. So for now if le borata le understand. Ke a tseba le tlo mmamela ngiyacela. Wena vele ale ngaphandle angeke. So into engizoyisho ke lalela njengokutshena ngafuna ukulalela. Ngicela ukugutsha wena ngathi into zethu la. Ufuna ukuthi athinte. Angathinti into zethu. Athinte. Manje mengifika into zethu. Nani angithi ngifuna ukucontrol into. Angeke sibuye kumleke vele sithi papa. Anginasikhatsana. Lalelani ke. So into enzoyenzeka mama kopha utholo bathu wena. Nizobuyela endlini. Lalelani. Sizoletha amanye ama-bouncer wethu lana. Ngabe niya relax ngoba aniyeke really kopi. Re tlo nka thuselo la re ditse ka montlong. Anatsa guy. So ntho eo e tla etsiwa off camera because of mama bo itse ena feel comfortable hore ntwe hae e tla iswe ka mohara. So ntho go tlo yetsang mamelang o better le move le no le tlo tlowa mona le ko ntlong fela for 3 months. After more not today. Never. Next time mama. Never. Wena futhi akithi na. Mo akithi. Senzini la mawuli. Mawulibeke nalento lo siyafunda la. Antile. La kusefunda la kusofunda kanjani rumini. Mama kusendlini la. Ayikho le. Sifo ngitshela. La angivayi kusendlini. Phela nina anitsheli thina nomama indlu kaMama kuseyenu. Otherwise nani manifuna babo baba beyintsheba ambani. Akashengisi babethu. Mina ngiyalizwa ipoint lakho ne ngiyalizwa ukuthi uthi singaya siyo ngiyalizwa ukuthi lento eyishoyo ifeli inesense nesystem mara fele ezinye izinto nesolala like uyabona ukuthi intombazane i4 umama ushiya amakamuri i4 elakhe mama usho kanjalo ngithi elakhe liwani ngikamama abana uzoshela no fele mizolala naye for you uzolala naye ngeke ngoba lesista nginayo phela for umama mina mina phela ngachifta asikayenza ningachiftini mama silungise le ndaba because nawo omunye angafuna ukulana nawo omunye enabantwana babafana ne obviously privacy maybe bayefuna thulani ke ngicela nivaleni imilomo yenu ngoba unekade seningidinile ne iyangingenisa lento lalelani ke wena ubhuti omdala uyasebenza asibi ngaphandle ngicela ungiphe 3 months no stress ungilaleni not even 3 months kuthi ke go banka difone ya ka ke batla bona something email le kene ke go ba le thule ke batla bona motho o batla motho o feditse matric ke feditse my sister o no bala eng geography history tourism mara university orange ni ntho eo bankubile ko Spain what you tweet ai mosuwele nalento utswitse
So mara ke mawushonga ukuthi utshontshile mama ufuna ngithini uzochazela awushonga ukuthi le mali utshontshile bengena nami uzothini mama ngizokutshela ukuthi ngithatha amabhodlela mozovuka uthi ayawuna kuthatha asiyenzela wena ukuthi ungaphumi eromini Eric bona kopa lethule kiyo mmenoni yani uri-email ethi ufuna umuntu ozomnceda ku business yakhe ukuthengisa amakoda and at least per month uthola 3.8 something ngayosebenza lapho so that uzokhona ukuthi umama ngoba bekwazi umka into esincane bo 1.2 nyana igross angeke abafuthi bazocuka siphuze impimini okwamanje niqoka niphuza namanihlele uyalenza plan mama usikhethe abantu abaplan basomama ayengisabayenzela laba mama today mara nokufika namosa ngamasunday mhlawumbe shebo ukuthi nasishebo ayikho leyo mama amanqina wona amangqina ubona labadini on a Sunday akudliwa kanti stani hayibo angeke mama yamuzwa ukuthi amanqina sokuqala bese sengani ngama-chicken bikini phela wena ujwayela umama wakho kabi indlu kababakho first of all umama ufuna ukurentisa nge-1.8 amaroom angeke ngizokuthi 1.8 lo 3.5 ngifaka umsebenzi ngipho yona 1.8 abekangafuthi amaroom iPhone abatonsa 1.8 ngolo kirente nako kirente kweyesuna kanjani angeke ayikho angizawufuna ukuphuma la so kule mali le uzorenta la kusemzini engindawo kusemzini angiyazi ke yena umama kushuthi kule 1.8 mama mama njoba nabawayiyo kutobanza mayiyo ntabeni lona la yahlupha mamela mayifaka muthomulu kupele manyana mama hane so chongumu A1 1.8 udu kumunze ifo nato thola 7200 na hana mfe 7200 bese nina nifuna ukuluzisa umama 7200 enjareti nakhe malifuna ukuba amadoda phumani wesifunele imisi yasophuma namanje ngingaphuma asikatholi abantwana basafunda isikole ufuna bayenzeni umntana lo wakho into nje mama pheka hayi nawe uyazi mina ngayithama nopho nethama lami once oba lento yakho ayikho le so sicabanga ngizokwenzelani izokwenza something ngizokaya room ngangaya room ngihlale grey no hamba ke ngingumthengisa ke ngicela ukwenza something mama because of ayikho into kanjani le eyenzakalayo lana kulabantwana and stuff into soyenza thina si street journal manje xoxotlisa di bouncers akona tse ding di crew engwe nabo themba abanye bokuthi wena ngizo pophiza futhi ujojela semsebenzini into yakudala le into yakudala ngiphapheli because of mangizela wena mama into ozenzayo angayishundela yasibhekela so ulalela umuntu omdala babakhiphe labantwana bayendle wena wanti uvumelana yonke into every time mama uyavuma ngicela ama-bouncer azi nje from today unali point ukuthi bongena mali nangu mama ufela unepoint ngathi uzongitethela nina nithi nini after 3 months now we have fana na ukuthi mina abathatha wena wethu laka sale la endlini ngithatha la wami wethu bahlale kudena kumele ayicasha ngeke ayikho avela ngizophuma ngizophana mina mama nyanga ngizophuma vele labaphetha laba unaphetha wena wandile wena ndaba mina ngiyabhala wena uyangidelela wena basori mama maranta yenzayo unaphetha unafana ndaba nyanga mama angeke mama ngeke ngishaka kamera mama ngishaka angeke urumlami leli rumlami wangakhela lona leli wangakhela lona la mangindawo semzini kezungitshela ngicela uthule mayibhaleke ngicela uthule manje senze conclusion sekuvamele ngihambe mina kunabantu abangibizile for any case angingeni ishit yamamedi mina
and angifuni ngoba niyadelela nalo mama ene umuntu nomuntu makafuna ukubamba isitoko uzabamba isitoko endlini yakhe fuck off oh manje maroom shothi enzile stop awena awena namaroom imali yami usebenzile nganensela mama yasiphandela usebenzile nganensela Funda ukuthi sokwazi ukuthi sisebenzele nathi. Nini? yabona baba abamamele ba andile mina sister mina ngiyalizwa point lakala uthi right elakho sister mama uyele endlini ne after the month ngikubani to land guys wow ay Fere sister siyabuyela shush awuthule wena batho ba baholo mamela my boy ne mtheke iratang ka wena uyavuma uyabuyela endlini mina ngabuyela endlini for leso sikhathi shanyana leso sister because umama sajwayele ukuthi thina sikhulele kuphi balo kwamanje understand nomama ngiya understand yabo wena mina ngikho wena ngicela uyeke izinto ezisnacks because uwabona umama walethayela wena makade kumtse ithuli enough awuthwani 3.6 nyama tsamo sebetso a kgetseleng tsamo sebetso a kgetseleng Tlunyama maka yes amamo sebetso akusimali yakho muswe akusimali yakho uzwa asenze kanje uwandile nobandile babuyele endlini sinasale nezinto thina akito discuss next lebana ba ange kito discuss alwena because of especially na vele lo uyadelela vele uyazi mama into wena unadelela unafika sesha la athathe nomkhulu ngeke ngesizwe bathi uzophuma naye ngephume bathi usadama semzini la swayila kazi okay mamelange lalelani mama ngicela hayi awubhemi ngephisi wena futhi kanjani manje lalelani kune plan la ngibonile ukuthi ngale kune space singayenza le hawu manga uyasitosha vele nge-TV uyasitosha vele nge-TV sijwayela ngaleyo nto letha ama-TV uritloela ka tsela eo ya go no light TV so hayi wa re phaphela man he wa re tloela mamelange ntho ke e buang mamelang motho o molo ke ye conclusion ke bone ka mona hona le space re ka o thusa gore o etse mokhukhu mohlomong 2 or 3 for bona bana ba never wa bona le lapha or mama for wena since ba tlwaetse room because of akitse yenzela uwandile umkhukhu ngoba wena ukhuluma kakhulu sorry puti sorry sifakele imikhukhu awufakele umkhukhu mina ngeke mama room yaphuma la mama ngicela ulalele umuntu omdala ngeke ubone angeke ngikubone ngeke ukubone ngikupa kabani mama futhi akubaba mama ngikupa uthule please I'm tired now kwena motho molo ntho tloetsalang mona ke hore ha re fitla mo ha re tse so ka re sentse ba sa le ba tlwaetse so wa khutlela mo ntlung akere don't worry mama o tla khutlela mo ntlung ke ntho ya 3 months akere no for till mama ba shap wallahi mara nna nka khutlele lo mama tla re tsetsa dintho tse right o ska wa my boy ene ke tla o gifta ka something ane pele ke tsamaya ke batla o sendela le cash send ya 500 ya o lebo go fela ba corporate so mamela motho wa se ba ntho ke ba le tholeng until wampora kushi ngizocela ukuthi andile makalo ka papa so aphuma ngaphandle nami ngizokudonsa and ungilimaze ngizokubulala mfana wami ngasimoshela ipipe zoyikhaba le nto ziyiwela le zoyikhaba le masimba la zokhaba la masimba thula motho molo so bengitsho kwamanje ngoba ispace awushabilo ka kena mikhukhu emikaye ka mola emuva because of anyeke zimoshija katakho ngoba ingale ungangena 2 pen ithuzo phelele so then more intisa lapho emkhukhwini 2 mina nyehla akibuyile lona wengamali zinja futhek sorry mama wakungasibhizi nezinto hayi ngiyaphapha man ngiyaphapha likodoyi hakile balishebile ke mre batlo ring batho bana ba bahlomphi mo bona sis noma girlfriend wena zo shaba awuthula shush thula uhlalise phansi relax kancane bopha ikepiso re sport
so khulisa lalela ke umuntu omdala ke so 2 ke kopa le tshwana ke bilona na sintwa lona if le batla tsamana lo sebetsa so ka mole ke dintlo tse 2 ane yeah tse 2 khoko e 2 ka kena so 1 2 ba tlo kena mo ntlong skane ba dumetsa ke so chong 1 2 ba tlo kena mo ntlong then 2 ya ngwana hao le my brother ba tla sala mo di room yeah sabo wabo 2 itla go sabo ngai ra ka then 2 ele itla ba ya mikhukhu ya ba sezi ngabo laba babule dimba ngezinga phane ya mikhukhu ya ready ya so mikhukhu tlo rentisa ka bokae nagana 8 no mama 1000 because now it's space and stuff so I think 1000 I can't move on una le space so yeah okay but if batla 800 I can't kiska charge batho like 1000 yeah because of no we could get this 1000 sharp yeah because of ubom agela ntwetli no rona re street jana le phela re tlo kenetsa body ceramic hantle mo fatsi go choose everything go finya teng wangwa ntona la ntse le mkhukhu go etse be sharp re nka leboga ufuna ukuthini wena no umafuna ukukhuluma mama singalela ngeke abe nenkinga masingafaka amantombazane as long as ningaletha amantombazane different or mama ori ufuna makoti straight kona lokho mara nina ningazothethana nesitoko ngathi ningamapaint anobile mani lokho indaba bayasithetha labantwana yo izwan mama le teng wa dumela gore di girlfriend tsa bana di tle mo jarateng ke tla etsa jwang nentse o na le di bona ke di bona di girlfriend tsa bona mara wa di amoela wa di zeba wa ya ba khalimela aba uhle bana ba o tla sukoba nge window same skipper ngithi basiba king bana ba Gucci bana ba I'm so sorry batho ba hola ba mamele ba ya ko disciplinary camp ba di foso a ke tlo bua lona le bana ne hamba futhi wena ufuna ukuyela wentombazana batho ba ba disciplinary ukuyela wentombazana amen Ntoenza mami go. Wena skolo ya papa. Ninazophaphela Niyabeza bayadelela labantwana. Siyabonga sengahamba ngihambe Upheke sola ukudla manje, upheke mama. Upheka le mama. batho ba baholo today ke tlile le Gucci fela ga bona but ntho ena ke a tseba batho ba go tlo etsa off camera and stuff but ro sharp re tla etsa sna di camera and stuff but pele ke etsa ere ke bone mama ka mo ya batla ba mama abahambe ba ye discipline bayahamba nje labantwana bayenza mama bise mikhukho ithumo yeah chu ingangena la kamnandi two ya pa go batho ba ola ke se be ba agiwa space senka se se kaka e tlo ba fella ka emikaka phela re ka spatadise mo 2000 ka rume kana ba tsheko dula ka wa bona from mo go tloela mo o ka kena one and then ne ke nagana le mo le ka mo it will be fine otherwise how ka hona nwe sa mkhukho moholo or once o agele room really street channel re tlolle mkhukho ha inka go e holo at least mo tshwatenga ka o patala 2.5 yeah room it's fine one shot I am mkhukho iwani sharp I ke bona ne so mama ntho go yesa no go probably teng matsatsing I think matsatsing re tla but off cameras wa bona go tla bo sa shootiwe most tla bo sna di camera bana ba go tlo banka re ba ise disciplinary camp please because of ayo ya bona ke bone ke tsaile di room ba mamele le ka bana direction ba banke ba tsamaya nje banke selemo ba sna lwena ba tlo go tla ba bona ha tsamaya yona no e tlo suga papa e tlo suga a o steke no ko baneng ba tsubile ho ka pipe mo tsomlo re pat ke tla o monitor ska ba batho ba o ke le rata ka ofela ke le lwa ka itelo ba tizi so because what's working e re ke kwa le show mo tsomlo tanki because of bana ba aba mamele ke tsaile go kitla ka solution so ba ba ke tla ka so ke notice no ha bana respect ha bana mlao so ntse to yetsa batho ba holo matsatsing of cameras re tlotla le batho ba disciplinary camp but bona batho ba disciplinary camp ntse pluka ba tlo sebetsa ka di camera ba re sebetsang le bona ba re Lady Blue o ka se reetse mona o re tlaise mo di camera and stuff so ba tla batho ba disciplinary camp ba tlo ikinkela bona bana ba lata so ke le rata ka ofela batho ba baholo and I'll see in the next episode yo ke kgathatse bana ba bankene kelelong wena ona le bana ba stouti so o bitse Lady Blue ke le rata ka ofela yes baby mara e yona too much le following ni promotion ka pocket book ke le rata ni le following ko Instagram TikTok le ko Facebook Lady Blue yes baby motho mola a re tsa metella bana ba mama so ho tla batho ba disciplinary camp